Селам алейкум, мир со вас, добри луѓе. Можам на мојот македонски јазик да ви го посакам Божиот благослов, зашто човек најискрено и најубаво кажува на јазикот што прв го научил како дете. Меѓутоа, она што меѓу луѓето и меѓу народите е во денешнината појавно е дека многу малку се разбираме. Зашто дале да говорим на босанском или како god hoćete јазиком кој ја разумем доволно добро, а мислим и дека говорим доволно добро да бисте и ви разумели оно што желим вама да пренесем. Овој Божји благослов или селам, тоа сам научио од мајке Едине, мајке мог пријателја Хадер Пашиća, данас покојног, колего новинара, кад сам неких 80 година долази овде у Сараево. Она ми е uz kafu jedno 15 minuta i ratluk pričala o tome da u Bosni ima i običaj koji kaže prenesi selam tvojima, prenesi blagoslov. Kasnije sam čitajući kroz život šta znači i koliko godina je star ovaj pozdrav, on je kao pozdrav među ljudima star toliko koliko i čovečanstvo. Da li je vezan za jednu određenu religiju, ne znam, ali je star hiljadama godina. Poželiti nekome mir nije samo pojavni mir među ljudima, ono što danas mi podrazumijevamo kao mir, da ne bismo ratovali. Ne, to je duhovni mir, mir sam sa sobom. Ako nemamo mir kod nas, ako napravimo ravnotežu između onog što pokazujemo i ono što je u nama, teško da ćemo preneti bilo koju poruku od bilo koje svete knjige. Zato moramo biti spremni da bi preneli poruku, moramo biti u sopstvenoj ravnoteži. To je rekao govornik pre mene i to je ljudska ili Božja istina. Pre je Božja nego ljudska, ali je istina. I u svim verama je tako. Ja o džamatu i nisam znao puno, tačnije nisam znao ništa. Pre jedno 2 meseca u moje kancelarije su došli jedan čovjek koji priča maleševski, to je narečje u Makedoniji, i jedan ovako simpatičan čovjek koji je tiho govorio, dolazio. I onda su počeli da razgovaramo, a to je moj prijatelj, danas moj prijatelj Vasin Ahmat i Safet Daud. I onda smo počeli da mi pričaju o tome šta je u suštini džamat, Ahmadija džamat. I su me pozvali da dođem u Nemačku na skup, gde se skupljaju članovi džamata i gde se razgovara o poslanijama Božjima, o Kuranu, o vrednostima sistema, o vrednosti duhovnog sistema u kojem danas živimo. Moram da priznam da sam bio relativno skeptičan zato što, rekao sam, nerazumijevanje stvari je pravi greh koji čovjek pravi sa sobom, a i sa okolinom oko sebe. Moraš razumjeti da bi prihvatio i moraš, kad prihvatiš da bi preneo, moraš znati. Ja sam došao u Nemačku i onda je došlo 30-35 hiljada ljudi koje 3 dana tamo sedelo, družilo se, slušalo poslanstva i u glavi mi kao novinara, a to je meni zadatak da prenesem stvari onako kako ih ja vidim, po mogućnosti što tačnije, međutim i da potiknem razgovor među ljudima da bi sami sebi našli put. To je jedan od zadataka novinara. I onda ono što je meni ostalo u glavi posle 3 dana je da nijednom nisam video da je neko imao namršteno lice ili da je podigao glas. Osim gostiju, razume se, jer oni nemaju tako isto uverenje. Ja sam već bio isfrustriran kod 3. ili 4. dana, kako kome priđem, on mi se obrati na englesko i mu treba nešto. I uvek nasmijani ljudi i onda već u 3. danu ti osjećaš zadovoljstvo zato što si među ljudima koji veruju u nešto. Današnje vreme potrošačko društvo je vreme kome treba duša. Zašto to mislim? Zato što mlađima bi to najlakše objasnio, jer oni su informatički obrazovani, znaju da možeš kupiti i najjači hardver na svetu, to je kompjuter, ali ako u njemu nema duše, nema softver, on je obična plastika sa nekim dugmićima koji se pali i gase. Suština je duša. Današnje potrošačko društvo od nas traži da budemo dobri radnici, da radimo što više, što kvalitetnije, što bolje, da postižemo bolju cenu, ali isto toliko i da trošimo što više, da što više potiknemo proizvodnju. To je verovatno neka ekonomska zakonitost. Međutim, ja mislim da se svi ovde slažete sa mnom da ovde nedostaje duše.
I nedostaje ono što sam u početku rekao, jedine koja mi je rekla prenesi selam. Koliko kod nas danas razgovara, bez razlika koje veri pripadamo, Bog je samo jedan, samo mu se različito kanjamo i različito mu se molimo. A nama nedostaje danas iskrenosti i prenošenje tog selama. Postali smo robovi materijalnog sveta u kome je kupovina, u kome je ta poruka Bogu Božje, caru carevo preovlađujuća. Danas plaćamo porez, radimo, ali se ne družimo. Zašto mislim da mi je prijatno druženje s vama? Pa samo zato što se družite. To je najveća stvar koja može jedno ljudsko biće danas da napravi u početku 21. veka. Da se druži s ljudima. Da pomogne onima koji su u zabludi, u formatu, zbog formalnosti, zbog nedovoljno znanja, ali zato što u sebi stvaraju gnev i otpor prema različitosti, prema drugačijem svetu, prema dobrim ljudima. Ko ima pravo danas od nas da kaže da je neko dobar, a neko loš? Koji je kriterijum? Ja sam jutros u dnevnom avazu pročitao, to je stav jednog mog kolege, koji kaže da verske zajednice danas, tačnije poglavari verskih zajednica danas slabo veruju u Boga, ali zato političari misle da su bogovi. Onda tu ne je običnih ljudi mesto. Da li se radi o metafori? Pa to treba objasniti. Evo, čuo sam moje govornike pre toga. Radi se o metafori, ali korišćenje metafora da bi se u današnjem svetu objasnilo ili postigao neki cilj koji je najčešće materijalni, a ne duhovni, je vreme u kome živimo. Zato, ako se ljudi dovoljno druže između sebe, da bi se spoznali i samo na početku imaju dobru volju da budu ljudi, nijedna razlika ne može biti toliko velika. Jer svet je mnogo, mnogo bliži između sebe od onog koji je različiti. Moji prijatelji iz Bosne ovde to dobro, dobro znaju. Ja sam u Sarajevu, u Bosni, počeo da dolazim negde krajem 70. godina, gledajući koncerte Bijelog dugmeta i Indeksa. Moj pokojni prijatelj Davorin Popović je napisao jednu pesmu, opevao jednu pesmu koju je napisao isto tako pokojni Kemal Monteno, koja kaže: bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svet. To je jedna od sudbina ove svete zemlje Bosne, u kojoj je odbačen jedan svet da bi se bacilo sve niz rijeku i pošlo u drugi svet. Danas sam pomalo i ponosan zato što sam video Bosnu mnogo, mnogo nasmejaniju i ovo Sarajevo, ali moraš podneti i ono što ti se ne dopada, kao Božji usud, kao Božja kazna ili kao Božja promisla, ili kao ljudska nemarnost, kao ljudska zloba, kao ljudsko ponašanje. Vidio sam mnoge zgrade koji su danas, posebno u istočnom Sarajevu, kojima je još uvek rana od ljudske nemilosti, od ljudskog potrošačkog društva. A u isto vreme sam video sinoć na Baš čaršiji i mnogo nasmejanog mladog sveta, koji verovatno ima neke druge svetonazore danas. Ali vidjeti osmeh na ljudima je jedina stvar koja može privući bilo kog ko ima različitiju mišljenje ili ima neki drugi svetonazor. Ja sam to vidio kad sam se s vašim pripadnicima džemata družio u Nemačkoj i to prenosim kao novinar i kao čovek. A danas bih vas zamolio da svim dobrim ljudima vi prenesete selam, a ja kao novinar da prenesem svima u vaše ime. Zahvaljujem na pristupu.